Wel, mij een surpresa, mas eu niet weer para combitar declaração real. Anto, ja, we dan verwachten het ook. Anto, AW, gouverneur, daarna we onderscheiden, bijzonder hoe met de bouw en de andere hoe jongerenwelzijnswerk, hoe enseñanza, hoe cultura en hoe een paar andere aspecten nou, maar compa has labormarkt en research na como está sendo para enseñanza na Aruba. Então, essa é uma raia onderscheiders met de content que você. Minha surpresa aqui na. Ja, bedoel verwachten. Ja, we willen gewoon relaxed bij casa, we vamos bem um rato, descoberto. Dus dat ook surpresa tremendo, maar me dá hope, amigos, na conhecer, na de diferentes bases de missa, na de sport, na de trabalho, na de cena, dus me dá hope content. Het is niet alleen een blijk van waardering, maar het is ook een vorm van erkenning voor uw persoon en voor het werk dat u hebt verricht. Een mensagem está never give up. Ora tem sonho, if you have dreams, ja, vai lá atrás. Queira de momento, and não give up, que sei na, então, me queira passing forward, ajuda outro o próximo, para não também agradecer na mesa, então, não tem blocados, queira de momento. Então, me quero dedicar isso aqui na minha mama, em paz e descanso, que hoje ela começou chiquita, ela estimula-nos para estudar, fazer nos bens, então, não sei que nada, me dá muito agradecido, então, dank a Deus para tudo me lograr. Dank Papa, ik ben ontzettend trots. Eigenlijk sta naast je. Ik ben ontzettend trots op je. Je verdient dit, je werkt keihard en je doet het met passie. Dus today, let's eat, let's sing, let's celebrate. Because I deserve it. Thank you very much. Thank you. Number one. Shoot. Oh gosh, spot. Ik quero dizer que estou sumamente contente com meu stiefvader, minha tata, por chegar nosso sonho, então por fim ela logra, então continuo com mais que chegar na nossa família. Thank you.